Reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mu bice byose muherereyemo. Reka tubagezeho ingingo z'amakuru tugiye kubaramburira. Abakunzi bacu turagaruka ku biganiro bikomeje kubera Doha. Ahangaha ni muri Qatar, iruhande rwa AFC M23 rukomeje gukora ibiganiro na leta ya Congo. Turagaruka rero ku birimo kuganirwaho ndetse n'iby'impande zombi zimaze kwemezanya. Turagaruka kandi ku makuru arimo kuvugwa muri Ituri, aho umutwe wa CRP wa Thomas Lubanga wamaze kugaba ibitero bikomeye ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ku munsi w'ejo abagera kuri babiri ku ruhande rwa FARDC bakaba barahasize ubuzima, ndetse leta ya Congo ikaba yatangaje ko abagera mu 10 abarwanyi ba CRP ya Thomas Lubanga nabo bamaze kwicwa. Turaja kandi mu mujyi wa Kinshasa ahakomeje kuvugwa urubanza. Uru ni urubanza wahoze ari minisitiri w'ubutabera, minisitiri wa justice. Uyu rero nta wundi ni Mutamba akaba yarakatiwe rero ku munsi w'ejo. Turagaruka ku bijanye n'urubanza rwiwe uko byagenze n'ibihano yakatiwe. Naho mu mujyi wa Uvira, muri Uvira haravugwa akavuyo katejwe na Wazalendo bakaba bavuga ko badashaka General Gasita, aho bakomeje gushimangira ko ari umugambanyi ndetse ari umunyarwanda wabaye infiltré mu gisirikare cya FARDC. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe uko byoroshye cyane kugira ngo uzajye ukomeza ubone amakuru yacu kandi uyabonere ku gihe. Reka tugaruke ku biganiro birimo kubera Doha. Ibi ni ibiganiro bimaze iminsi bihujije uruhande rwa leta ya Congo na FARDC, uruhande rwa leta ya Congo na AFC M23, aho bakomeje gushaka umuti ushobora kugarura amahoro hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Ku murongo w'ibyigwa rero hakaba harimo guhagarika imirwano, hakaba hariho kandi kurekura imfungwa ndetse no kubahiriza amwe mu masezerano yagiye asinywa, haba yasinyiwe mu Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amasezerano y'i Rwanda muri Angola. Ku munsi w'ejo rero minisitiri wa Congo n'undi uhagarariye ibi bikorwa, visi minisitiri wa Interieur, akaba yaratangaje ko uyu ni visi premier minisitiri wa Congo akaba ari minisitiri wa Interieur, akaba yaratangaje ko ibiganiro bikomeje ndetse hari mu bimwe bamaze kugeraho, aho yavuze ko gahunda yo gufungura imfungwa bamaze kuyiganiraho bakayemezanyaho, nubwo ku ruhande rwa leta ya Congo bo bakunze kugaragara bemeza ko imfungwa zizafungurwa ariko M23 yamaze gushira mu bikorwa amwe mu masezerano yemeye gusinyira cyangwa se gushyiraho umukono nko guhagarika imirwano ndetse no kuva mu bice byose M23 yafashe. Rero yagarutse ku kijanye no kurekura imfungwa ndetse n'amasezerano yo guhagarika imirwano, ashimangira ko bimwe byamaze kugerwaho nubwo ibitero rimwe na rimwe bigenda bivugwa, ariko impande zombi zishimangira ko zamaze guhagarika imirwano, zahagaritse imirwano, nubwo ku ruhande rwa AFC M23 baheruka gutangaza ko leta ya Congo n'igihugu cy'u Burundi bakomeje imyiteguro y'intambara. Ibi ngibi leta ya Congo yarabinyomoje ivuga ko yamaze gufata ingamba zo guhagarika imirwano no guhagarika ibitero ku ruhande rwa AFC M23. Ibi kandi yabivuze ubwo yagarukaga ku kijanye no kurekura imfungwa zigera kuri 700 zo ku ruhande rwa AFC zifungiye mu mujyi wa Kinshasa. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko kugeza kuri ubu nyine ku ruhande rwa leta ya Congo nta mfungwa n'imwe
bararekura, mu gihe AFCM 23 ivuga ko yamaze kurekura imfungwa nyinshi cyane, haba iz'igisirikare cya leta ya Kongo, aba n'abasirikari bari barafatiwe ku rugamba, akabamo abacancuro nabo bari barafatiwe hariya mu mujyi wa Goma, ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zafatiwe hariya mu mujyi wa Goma, yewe tutibagije n'ingabo zo mu muryango wa SADC zari zarafatiwe mu bikorwa bya gisirikare hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma, abandi bagafatirwa mu mujyi wa Goma. Aba bose rero uruhande rwa AFCM 23 rukaba rwarabarekuye, rukaba rushinja leta ya Kongo kwinangira mu kurekura imfungwa zifungiye hariya mu mujyi wa Kinshasa, zishinjwa kuba zarakoranye mu bihe bitandukanye n'uruhande rwa M23. Turaja kandi muri Ituri, ahangaha hakaba hakomeje kuvugwa ibitero bikomeye cyane. Iyi ni intambara yahujije CRP, uyu ni umutwe w'urwanira hariya muri Ituri, ukomeje guhuza uruhande rwa, uyu ni umutwe uyobowe na Thomas Lubanga. Thomas Lubanga ni umurwanyi muramuzi, wahoze n'ubundi afite umutwe w'inyeshyamba warwaniraga muri Ituri. Uyu mutwe rero wiwe ukaba warongeye kwiyubura ukiyita CRP. Uyu nguyu rero ukaba ukomeje guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo hariya mu gace ka Ituri. Biravugwa ko ku munsi w'ejo habayeho gucakirana gukomeye cyane. Uruhande rwa CRP rukaba rwemeza ko rwishe abasirikari babiri ba FARDC, naho uruhande rwa leta ya Kongo FARDC ikaba yemeza ko ari imirwano ikomeye yabaye hariya mu gace ka Ituri, aho bivuga ko mu gace ka Nyamamba ariho impande zombi zasakiraniye zirakubitana cyane karahava, dore ko bivugwa ko ku ruhande rw'inyeshamba za CRP abagera ku 10 abamilishiyasi barenga 10 bamaze kuhasiga ubuzima, abandi benshi barakomereka. Ibi ni byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo. Bikaba bivuga ko kandi FARDC yifashishije indege za kajugujugu hariya muri Ituri ibasha gutsinsura izi nyeshamba za CRP ziyobowe na Thomas Lubanga. Reka tubabwire ko Thomas Lubanga yahoze ari umurwanyi muri Ituri, ndetse akaba yarigeze no gufungirwa mu rukiko mpuzamahanga rwa ICC ariya mu Buholande, aza gucibwa imanza arakatirwa imyaka 10, aza gufungurwa. Rero igihano ciwe kirangiye ahita agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse kugeza kuri ubu nyine kandi bikaba bivuga ko yatangiye umutwe w'inyeshamba we wa CRP ukaba ukomeje guhungabanya umutekano, aho ushinjwa ibikorwa byo kwica abaturage ndetse no gufata abagore ku ngufu. Ibi rero bikaba bikomeje gutuma imitwe y'inyeshamba yiyongera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho bivugwa ko Codeco nayo ikomeje kugaragaza ibikorwa bibi cyane, aho Codeco nayo ihungabanya umutekano w'abaturage, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abahema Thomas Lubanga avuga ko aribo arwaniramo, dore ko Thomas Lubanga n'ubundi akomoka muri communauté y'abahema babarizwa hariya mu gace ka Ituri. Abakuzi bacu sibi kandi birimo kubera muri Ituri, dore ko na ADF uyizira inyeshamba z'Abagande ndetse yamaze gushyirwa mu mutwe w'iterabwoba. ADF nayo ntisiba kwica abaturage muri Ituri, ariko ibi byose leta ya Kongo ikaba yarananiwe kubibonera ibisubizo. Turavuga kandi ku rubanza rwarimo rubera mu mujyi wa Kinshasa, aho Ministre Mutamba yamaze gukatirwa ku munsi w'ejo. Ministre Mutamba arashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zari zigenewe kubaka gereza ya Kisangani. Mutamba akaba ashinjwa kuba yaranyereje aya mafaranga, ntiyayakoresha ibikorwa yaragenewe, ahubwo akayakubita umufuka cyangwa se akayakubita iposhi nk'uko abanyekongo bakomeje kugenda babivuga. Leta ya Kongo rero yahise imwirukana ku mwanya wiwe, ndetse bahita banamugeza imbere y'urukiko atangira kuburanishwa. Ubushinjacyaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwamusabiraga gukatirwa imyaka 10, ndetse agahita yamburwa n'uburenganzira bwo kwiyamamaza mu gihe cy'imyaka 5 no gutorerwa kuyobora mu gihe cy'imyaka 5, ndetse n'imirimo yose ya leta mu gihe kigeze ku myaka 5. Ku munsi w'ejo rero ubushinjacyaha, ku munsi w'ejo ubucamanza bukaba bwaramukatiye imyaka 3 isubitse
y'igifungo y'imirimo simburagifungo ya leta, ndetse ubwo bivuze ko atazigera aja muri gereza, ahubwo agiye kuzoza akora imirimo simburagifungo. Mutamba kandi yahise ahanishwa igihano cy'imyaka 5. Muri iyi myaka 5 rero akaba atemerewe kugira umwanya uwo ari wo wose yiyamamarizaho, ndetse muri iyi myaka 5 kandi akaba nta mwanya wa politike cyangwa se wa leta yemerewe gukora. Bivuze ko Mutamba ahawe ikiruhuko cyangwa se igihano cy'imyaka 5 atagaragara mu mirimo iyo ari yo yose ya leta. Nubwo Mutamba yakatiwe, abanyekongo benshi bakomeje kugaragaza ko bamuri inyuma, by'umwihariko urubyiruko rwahariye mu mujyi wa Kinshasa, aho bakomeje kuvuga ko zaba ari impamvu za politike zatumye uyu muminisitiri ashirwaho ibyaha kugira ngo ashirweho ubusembwa, ntazabashe guhangana na Felix Tshisekedi. Mu gihe Felix Tshisekedi yaba afashe umwanzuro wo kongera kwiyamamariza manda ya 3 agahindura itegeko nshinga, nubwo binugwanugwa ko arizo nzira n'ubundi yaba arimo. Abasore rero bahariya mu mujyi wa Kinshasa barashimangira ko iyi ngiyi yaba ari impamvu ya politike, yaba yaratumye Mutamba ashirwaho kesi, agahita rero yamburwa uburenganzira bwo kuziyamamariza kuyobora iki gihugu cya Kongo gikomeje kubamo ibibazo bikomeye cyane, aho intambara mu burasirazuba bwa Kongo zimaze imyaka n'imyaka zaraburiwe igisubizo. Turaja muri Uvira kandi muri Uvira nk'uko mwabibonye, Wazalendo zakamejeje, Wazalendo zakaniye ngo ntabwo zishaka General Gasita hariya muri Uvira. General Gasita mu 2024 nibwo yazamuwe mu ntera yari colonel, ahita ashirwa ku ipeti rya General de Brigade. Ibi ngibi rero nyuma yo kuzamurwa kwiwe yahise ahabwa inshingano nshya, aho yagizwe komandare jo wungirije ushinzwe ibikorwa ndetse n'iperereza hariya muri Sud Kivu. Ntibyatinze gato rero amaze guhabwa izi nshingano, umujyi wa Bukavu ndetse na Sud Kivu, ibice binini bikomeye cyane byahise byigarurirwa n'inyeshyamba za AFC M23. Bakunzi bacu, General Gasita yahawe inshingano mu bihe bigoye cyane, mu gihe imirwano yari irimbanyije, imirwano yari ikomeje cyane hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rero umaze gufatwa, leta ya Kongo FARDC bahise bashira ibirindiro byabo bikomeye cyane Nyabibwe, dore ko ari naho haje kugwa Colonel Rugabisha. Colonel Rugabisha rero akaba yari inkoramutima cyane ya General Masunzu. Nyabibwe imaze kuvamo, uruhande rwa AFC M23 rumaze gufata Nyabibwe hariya muri teritwari ya Karehe. Mujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu byasaga nkaho tayari byamaze kuvamo. N'ubundi ntibyatinze aha muri Nyabibwe rero hamaze gufatwa, Kavumu yahise ivamo ndetse na Bukavu. Ku ruhande rero rwa Wazalendo baravuga ko General Gasita ari we wagambaniye iyi ntara ya Sud Kivu, ari we wagambaniye ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse by'umwihariko n'umujyi wa Bukavu, dore ko uyu mujyi utigeze uberamo imirwano. Wazalendo barashimangira ko General Gasita ari umunyamurenge, ari umunyarwanda ndetse ari n'umututsi, ko ari umugambanyi kimwe n'abandi bose. Baramushinja rero ubugambanyi, baramushinja rero kwinjirira igisirikare cya leta ya Kongo. Bakomeje gushimangira ko hari aba infiltre, ari umu infiltre uyu mugabo, uyu mu General Gasita bakomeje kwita umu infiltre, waba yaje n'ubundi mu bikorwa by'ubugambanyi kugira ngo gira uruhare mu ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Abo Wazalendo bavuga ko ari bo bawurindiye umutekano. Ku munsi w'ejo hari habaye icyo bise ville morte. Iri rero uyu mujyi wa Uvira nta muturage warimo akorosinga mu nzira, aho bivuga ko Wazalendo barimo bakontorora imihanda yose hariya muri Uvira, bari babujije abaturage gusohoka no kuja hanze kugira ngo bakore igikorwa cyo kwigaragambya bamagana Gasita, General Gasita kongera kugaruka mu nshingano. Ibi ngibi bibaye rero nyuma y'aho General Gasita yari amaze iminsi bivuga ko ari mu ngendo zitandukanye, aho bivuga ko yageze mu mujyi wa Karemi akaja mu mujyi wa Bujumbura ndetse no muri Kinshasa, aho bivuga ko n'ubundi yari ari mu bikorwa bya gisirikari bigamije gukora ibishoboka byose ngo barebe ko bakongera kwisubiza ibice AFC M23 yigaruriye hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bakunzi bacu, Abazalendo bakaba bakomeje kuvuga ko FARDC yakagombye kubashikiriza uyu General Gasita bakamubagira ibisiga cyangwa se bakamwica nk'uko bamushinja kuba
umugambanyi, bamushinja kwitwa umunyamurenge, by'umwihariko bakamwita umunyarwanda w'umututsi wabaye infiltré mu gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bakanashimangira ko atakagombye kuba ari muri izi nshingano. Nyuma rero y'ibi byose bikomeje kuba kugeza kuri ubu nyine mu mujyi wa Uvira haravuga ko haramukiye ituze, nubwo bazarendo bari batangaje ko hagiye gufatwa icyumweru cyose, abaturage bagomba gufata icyumweru cyose bari mu mazu, abamotari bataje mu mihanda, abacuruzi badafungura amaduka yabo mu rwego rwo kwiyamiriza iki gikorwa kibi cya leta ya Kongo cyo kuzana General Gasita hariya muri mujyi wa Uvira kugira ngo aze kuyobora ingabo. Reka tubashimire gukomeza kubana